La kwaMpungose u-anti wakhona sihlangene ngoyebizo zondodana wami sihambisa ibizo zokuyolobola uyoqedela emzini sinomemulo nasemzini phambili kuzobe kujatshula ukukekizwa kukuhle sihambisa ibizo ngokukhulu ukujabulana ngokuthokoza sifisa ukuba nani nonke sijabule siyokekeza kube kuhle kufike lolu suku ngelanga sobe siyolanda umshado sizokekeza sifisa ke manje ukuthi masihamba nje siphuma kuleli khaya siphume noJesu sihambe kahle endleleni kube kuhle naphambili semukeleke kube mnandi kube kuhle kube khona imicimbi siphuze sijabule sitshakadule kekezelwe kube kuhle sithokoze inkosi ibe nathi nanxa sesibuya futhi uNkulunkulu esiphekelezele izinto zibe phambili kodwa uJesu sike simbeka phambili nje singamshiyi ngemuva ngoba izinto ezinhle zivela kubaba uNkulunkulu asizenzeli thina uThixo senzelayo ngiyathokoza abafana bami nibahle Mfundo wamdletshe ngizalwa khona la kaMpanza lana sendaweni yasezingwenya isigodi leso indawo ikwaKhoza yebo sinize kumemulo wami onomkhehlo nebizo bengifisa ukuthi bejabule beenjoy ukuba nami ngosuku lami namhlanje sonke nje sibe happy. Ngithanda ukubonga nje kakhulu baba batanami Mkhuba ukuthi ungithandile wazofika isikhathi samanje wazi wabona ufanele enze okufanele emndenini wami ngiyabonga kakhulu. Ngibafisela nje impumelelo nentokozo emcimbini wabo nje ukukhona nasempilweni yabo beqhubeke beyibambe nje babeyibambile noma ifika ivunguvungu kodwa nje bami njalo bona bobabili bayayazi into yabo inhle futhi kade yabakhona eqala namhlanje ngibonga nje ukuthi uSiphawu lenzile iqiniso kumngani wami wagcina imthathile wamenza umakoti mfethu wena oyigoso lamantombazane lutho umsholozi kodwa nami ngizoyibonakalisa ukukhona bami